Ot nga mugay chapter 27. Irio ta Isaac iwo tiaba kapitau, be imata ikilata irangrangan igera-geramau. Ta aroire ibaba elegerge ulautabe iso ga inampan, ta ikeo. Natug, Ta iso ikeo. Gau ta eko. Ta Isaac ikeo. hega gau yaba kapeina. Be nawatai mau ngan ado isawa ga namate. Tota badalem pandenga ga tutupi. Tala tiburiei ngan ilonga ak masilau eta. Ya bada masilau ga kus. Ta nono an nga toa imana kemi mambe nakimkim. Ta bada ga inam pagau ta nayan. Toa bedawa ta nakadolek posanga kemi ngan pamatuanga go motean. Ga kus ta namate. Be Rebeka ilongo Isaac iposa-posang paniinat iso tua berawa. Ta iso ila tiburiai ngan ilonga masilau. Gakus ta Rebeka ikeo paninat Yakob berane. Ega, patautene nalongo tamam ikeo paniso bedane. Pada ag masilau weta tanono ga imana kemi tanayan. Gakus ta nakadolek posanga kemi ngan pamatonga go maro ni matai. Mugai ngan leg matenga. Natok longo kemi tanasileg posanga. Lagi ralera meme ipu. Tabada meme denga paurua toa titup kapepe. Tagau ga nanono tama mayan nga imana kemi mambe ikim-kim. Tayau ga bala ga ilapan tamam tayan. Tutai ga ikado ele posanga kemi ngan pamatonga yau. Mugai ngan imate. Be Yakob ikeo pan itna Rebeka berane. Betari kapei itin laun kapei. Begau tini gilaun mau. Karo tamag irap tinik tay iwatai mambegaun napakakai ei. To berawa ga ikaro posanga paya mau. Ta deu ipaya bungan gau. Tanabara pamatuanga eta mau. Ta itna ikeo pan. Natok lolo merega ire mau. Posanga paya mau ga irengan gau. Beau lakaro mambe nakeo. Tabara gid meme toa ga inampagau. Tota ila ibara gir meme ga ila panitna. Ta itna inono itamayaan nga tua imana kemi mambe ikim-kim. Gakus ta Rebeka ibara iso ele barikia kemi-kemi yenono lumai ta irol ngan inat Yakob. Ta irubi Yakob ibage ga igagal ngan meme itin kukul. Ipasogo Yakob berawa gakus. Ta ibara an nga tua imana kemi toman ngan bret tua inono wa ga ira Yakob ibage ay. Ta Yakob ibara ga ilapan itama ta ikeo. Apa? Ta Isaac ikeo. Natuk sawatuan. Yau say. Ta Yakob ikeo panitama. Gau lem gergau lau tabe iso. Gau nakaro mambe akeo pagaungan. Dan maro tayan am masilau iranga ere toa nanonone. Gakus takaro posonga kemingan pamatuanga gau. Ta Isaac ibeta berane. Natuk yau bada masilau tuane manmanai madongan. Ta Yakob ikeo. Am maron deu ilua gau tanavaraman manai. Ta Isaac ikeo pan Yakob berane. Nam boloma ta nadap tinim ta nawatai. Yau natuk iso mau. Iyo Yakob ila boloma pan. Ta itama idap itin ta ikeo. Ilinge mambe Yakob be ibage mambe iso. Ei watai ngan ei mau. Ngan sawa meme ilaun irubi ibage. Mambe iso itin ilaun. Ta Isaac ipamatua ei. Be ibeta ei pare. Tautau nga yau natuk iso na. Ta Yakob ikeo. Be ene gau. Ta Isaac ikeo. Natuk bada an nga toa yau nono ne ga inam nayan. Gakustan nakado lek posanga kemi ngan pamatuanga yau. Iyo Yakob ibara pantayan. Ta ibara waen pare ga ila pantayun. Gakusta itama Isaac ikeo. Natuk nam bolma pagau ta busum papak. Tota Yakob ila boloma panta ibusumi papa. Be itama inur barikia ton iso ta ikaro posanga kemi ngan pamatuanga ei ta ikeo. Natuk itini war kemi tuane. Enye mambe dadanga ede war kemi. Ngansa maron ikado gai wot kemi tau. Deo gai kado namul buburi aya. Gai sulu gai inam ngan am dadanga. Ta aman nga gai wot busa. Ene gai kado ga am tanoi muna kapi. Ta am wit ga wain iwot busa pade. Gid alu tua ngadani ga timan lempayanga. Ta panua ngan tuanga tua ngadani ga tiko rair ga tilulun ngan yau. Yau ga man maron ngan am kakakau. Tatnam elegergeu ga tikor aed ga tilulun ngan yau pade.
Be saparua tikado posanga payamo ngan yao, ene deo gai payabungan gid. Be saparua tikado posanga kemi ngan yao, ene deo gai kado kemi ngan gid. Iyo Aisak ikaro posanga kemi ngan pamatuanga Yakob ga kusta Yakob itna neiga irio. Be mole mau itarkape iso ilue mulian tiburiega inam. Ei pare inono itama aya anga imana kemit ta ibaraga ilapan ta ikeo. Apa? Dai maro tayan amasilau tua nabada ka inam. Ga kusta karolem posanga kemingan pamatuanga gau. Be Aisak ikeo. Yao sai, Ta ikeo. Gau natum lautabe iso. Be Aisak ikakrik ta itin isamimi payamau tau ta ikeo. be sai patautene bada masilau gai nam pagau. Yao nam ot maitne be nayano. Ta gau nakado posanga kemi ngan pamatuanga ei. Ta posanga tuawa gai wot ngan ei tautaunga. Iyo iso ilongo itama ele posanga tua berawa. Ta ilolo bake ga ingangar kape itau ta ikeo. Apa? Karo posanga kemingan pamatuanga gau pare. Be Aisak ikeo. Tadim kakau inam tai pakakagau, tai ilup am pamatuanga na. Ta iso ikeo berane. Ega, ei pakaka gau paruana. Mugai ilu muli gergeu lautabe aya. Talabone ilu ak pamatuanga pare. Tota ele karonga pakakanga tuane hinasi yeda ipu. Ta iso ibeta itama pare berane. Belem pamatuanga eta pare ngan gau mau. Ta Aisak ikeo pan iso. Natuk ega gau nakaro ei gai wot maron ngan yao na. Be sobo-sobo tuang adani katiman ele payanga. Be nakeo pade ngan aya wit ga wain iwot busa. Tua bedaut ga nakado sawa pade ngan yao. Ta iso ikeo pare panitama. Belem pamatuanga keleremon. Apa? Karo posanga kemingan pamatuanga gau pare. Ta itang kapei be itama Aisak ikeo. Ega yao ga mado alwe ngan tano himona. Be namul bubure aya gai suluk gai patup am dadanga ma. Yao ga parau ngan didi ngan badanga am an nga ga lem mado nga kemi. Be yao ga man tadim kakau ele payanga. Be mure yao ga tola-tola ngan ei. Taboko payanga pan pade ma. Iso ilolo payamau ngan Yakob ngan sawa tamar ikaro posanga kemi ngan pamatuanga eitua berawa. Ta ikeo ilolei berane. Teta pare tamaga imate. Tagai atanganei. Be wanga akaro madonga lolo isat aya gakus. Ene ga narau Yakob ga imate. Be Rebeka ilongo posanga ngan ele gergeu lautabe iso iwanga ipamate Yakob. Ta ibaba ele gergeu atange Yakob ga inam panta ikeo. Ega, am kape iso iwanga ikado ga ilolo kemi mulian ngan pamatengago. To tayaman tanah silek posanga. To patautene dai tayawa manmanai. Kalapan liuk laban ngan tuanga aran. Dia mamado pan ga irang-rang ngan tadim kape ilolo itano ga idio. Tai mata sapian lem karunga payamo ngani. Ga kusta na pawen posanga ga ilapago. Taluago mulian. Ngan kado tagimirwa amate ngan ado kelere tanaman naimara. Idio ta Rebeka ikeo pan Aisak berane. Ga ulolo gitola tau ngan madonga boloma pagir taini itar tuane. Wanga Yakob pade iwai taini itaya ambe taini toruane kemingan gau namate. Ot nga mugai chapter 28. Tota Aisak ibaba Yakob ga inam pan ta iposa kemi ngan pamatuangai. Ta irenren pan berane. Yao rang-rang ngan wai taine eta kenan ayamau. Tua patautine dai tala ngan tiur kape parem aram pagit yawa kelede ton Betuel. Tuat nam itama. Lapant nam iliu laban tabadai nataine eta gaiman adawam. Kemian deo matua soke tau gado kemi ngan yao. Tai kado galem gergeu tiwot busa. Tota yao ga ot alu busa tibud. Be kemi ngan pamatua ngatua deo pamatua Abram ngan mugayai. Hidio pago ga pagit tibu-tibum muriai. Ta gimi ngada tibu-tibum ga bada tano toane gaiman ami. Yao labune mamado nene mambe kalwai ede. Ene tano toa deu ipan ga iman Abram aya. Iyo Aisak iposa berawa ga kusta isula Yakob ga ilangan tibur kapei padan Aram. Ilapan Laban Betuelinat eaba Aramaya
Rebeka iliu, be Rebeka Yakob ga isot nar. Iso igera mambe itama Isak ikaro posanga kemi ngan pamatuanga Yakob ga kusta. Isula eiga ilangan tibur kapei padan Aram ngan baranga yarawa eta tuaewa. Bengan aro tuaiwa tamari pamatua Yakob. Iso igera mambe tamari renren pan Yakob ta ikeuga irangrangan ibara yarawa eta pagir taine Kenan armau. Be igera mambe Yakob ilongo tamar gatnar linger ta ilangan tibur padan Aram. Be igera pare mambe itama Aisak itin ngan gir taine Kenan armau. Tota iso ila pagir yawa kelere pan Ismail tua Abram inat ere pare. Ta iwa itaine ere pare yera Maalet. Taine tuane Ismail ina taine ga Nebayot iliu. Taine pau tuane itlan iso yerarawa tua ruawa. Be Yakob itnan Berseba ta inasi erap ga ilangan tuanga Aran. Iwot ngan tibur ere ta irio yeno tuaewa ngan sawaro iril. Ibara patere iman aya nakulnga ta irol ilaburaga iraengan ta irio yeno tuaewa. Nganianun igera tete mamara ere iraega ilabuburiai ga isuluk tung tanoyai. Begirangelo tondeo tilalalaga tiraega tilalalaga tisuluk ngan. Ta Yakob igera maron imarir garaengan ta ikeo. Gau maron, deo ton tibum Abraham ga tamam Isaac. Gau ga napantano tuayao enongane ga iman ehwam ga lem gergeu ga tibitibum ar. Lem gergeu ga tibitibum ga tiwot busa mambe riringa tano aya. Gir ga tisarung ar tano aya but ngan tibur tuangarane ngan aro ele parangai ga aro ele dilngai. Ga not ga saut pare. Be karonga kemi tua nakarongan eau ga tibitibum ene ga iparangrang gir lum ga lum tuangarane tano yai. Be ega ngau ga namaro tuman ngan eau ga matak ikikisi go ngan lem lalanga tuangarane. Ta gau ga nabara go ga luago mulian ngan tano tuane. Be gau ga natnan eau mau ga irangrangan nakaro ranga tuangarane iwot pago mambe naposa tautonga pago ngan. Iyo Yakob yeno ga iraeta ikeo berane. Mare bong nawatai mau mambe maron ima marongan tibur tuane. Betau-tau nga ite mamaro. Yakob imataur ta ikeo. Tiburne ikarokan na mataur kapei tau. Ene luma tondeo be ene buburaya atama. Iyo gaisela rumah-rumah nganaro sae. Yakob ireta ibaraya nakul nga pato awata. Ipagun ga iman kilala ta itok bure ga ire pat ipawai. Ta iwato tibur tuawa iera Betel. Mugai gir panua tiwatuato tuanga toa bolomawa iera Lus. Ta Yakob iposa tau-tau nga pandeo ta ikeo. Wangga deo imamaro teman ngan gau. Ga imata kikisi gau ngan lek lalanga tuane. Ga ipan-pan ag anga ga ag barikia papau. Ta wangga nalua gau kemi tamagele lumai. To tamaron ga iwat ag deo. Be pato na pagune ga iman deo ele luma. Tadanga tongarani beberapa kau. Ene kana potaga iwat suk nga sangaul. Tanatena isuk nga ere ga ilapan. Ot nga Mugai chapter 29. Yakob ilala ga ilata iwot ngan tano togir panwa aro ele parangai ar. Toaewa ilangan dubu ere ta igera yau aya baba. Be sip-sipi putol timamaro bolomangan. Ngan sawa somi-somi tamatamar tiere yau ngan baba toawa ta tipaungir. Bepat kapit nami ere ipakala yau aya baba. Somi-somi wangga gir sip-sip tua ngarawa tilup-lup gakus. Eine gir panua timarialangan sip-sip tipul patuawangan eau aya babata tipaun gir sip-sip. Gakusta tipatabul mulian patga ipakala baba yawa. Ta Yakob ibeta gir panua tua timarialangan sip-sip berane. Lek panua gimi sirami. Ta tikeo. Gailmai tuanga Aran. Ta ibeta gir. Gimi awatai ngan laban nawar itu pare. Ta tikeo. Be gaya watengan ei. Ta Yakob ibeta gir. Laban imamaro kemi na. Ta tikeo. Be imamaro kemi. Ega inataine Rachel ta inam toman ngan gir sip-sip. Ta Yakob ikeo. Ega aro garai maitne. Be aro imata toene ene kemi ngan palup-lup ngagir sip-sip mau. Ikamaro ga apaun gir sip-sip man-manay mau. To berawata tiluagir ga tilata tian ar purup. Ta tikeo. Gaya rang-rang nakaro tua biro mau.
manta gir sip-sip tua ngarane, tiluplup ga kus, ta apul pa tipakalaya wea baba, ta paun gir sip-sip. Yakob iposa-posa toman ngan gir maitne, be Rachel inama iwo toman ngan itama ele sip-sip. Ngan sawa ele naurata ngan imarialangan gir. Yakob igera Rachel toman ngan iwa Laban ele sip-sip ipu, ta ila ipul pat kapei baba yawaita ipaun iwa Laban ele sip-sip. Ta Yakob ibusum Rachel ipapata itang. Ta Yakob ipalongo Rachel mambe ei gergeuton Rebeka, itama iliu. Ta Rachel ilaroga ila ipalongo itama. Laban ilongo mambe gergeuton iliu inama iwot, tota ilaroga ila iluku eita ibusumi papa. Gakusta ibara eiga ila lumai. Ta Yakob ininipupan Laban ngan dangato ngarawa iwot nganei. Ta Laban ikeopan berane. Tahu-tahu nga, kita roa taot ngan sing kelere. Yakob imamaro taiko doro lere toman ngan Laban. Gakusta Laban ikeopan Yakob berane. Tahu-tahu nga, yao kau sobok. Be kau tiningan yao bokol pako sapayan mau. Be keo pa kau, yao kim amol nga pira. Be Laban ele gergeu taine rua. Lautabe yera Lea, beo atange yera Resel. Lea imata kemitau mau, be Resel ei taine namela pau. Ga imata kemitau. Yakob ikim tau Rachel ta ikeopan Laban berane. Gauga nabo korai 5 ka rua pago. Tayao longyan natum taine Rachel ga imanarawak. Ta Laban ikeo. Wanga eba tapare iwai eine kemi tau mau. Be kemingan labare ga ila pago. Yao dio pagau. Tota Yakob iboko rai 5 ka ruangan baranga Resel ga iman yarawa. Be Yakob iwanga rai to 5 ka ruawa eine dangai tamau. Mambe aro piraire ngan sawa ilolo ikim Rachel kapei tau. Rai 5 ka rua kus ta Yakob ikeopan Laban berane. Gawak rai 5 ka rua kusna. Baran natum taine gai inam ta irang-rangan naino toman ngani. Tota Laban ikaro yanen nga kapei wai ngayata ibaba gir panua to ngarawa tua ngayarga tinam. Bengan bong tuaiwa ibara inataine Lea ga ilapan Yakob ta yeno toman nganei. Ta Laban ipan Lea ele taine payanga ere yera Silpa. Iyo gaiselangan arosai Yakob itograi ngan geranga taine toa yeno toman ngan eine Rachel mau. Be Lea. Tota Yakob ila ikeopan Laban berane. Eo kamaro karo nga tuaine ngan gau. Gau na karo lem naurata ngan wainga Rachel. Eo kamaro pakaka gau. Be Laban ikeo. Kai tunga tuane lemai nasinga ga berane. Manta taine lautabe iwai mugai ga kus ta atange iwai. Yao sangal bong 5 ka rua irang-rangan enen nga wainga ayane kus. Ta gai ga alongen natumai taine ere pare iwai go pare. Be yao ga karo leg naurata irang-rangan rai 5 ka rua pare. Iyo Yakob ikaro tua berawa. Yanen nga wainga ya gusta Laban ibara Rachel parega ilapan Yakob ta iman yarawa. Ta Laban ipan Rachel ele taine payanga pare yera Bila. Ta Yakob yeno toman ngan Rachel pare ga ikim ei kapei tau. Be ikim Lea tau mau. Tota Yakob iboko pan Laban irang-rangan rai 5 ka rua pare. Idio ta maro nigera mambe Yakob ikim Lea tau mau. Ta ilua iga irang-rangan iapa. Be Rachel irang-rangan iapa mau. Lea iapa ta ipopo gerge waranga. Ta iwato yera Ruben. Ngan sawa ikeo berane. Maro nigera karonga kulupuna ta labone arawa ga ikim gau. Gakusta Lea iapa pare ta ipopo gerge waranga ta ikeo. Maro nibara gerge waranga ere pare pagau. Ngansa ilongo mambe Yakob ikim gau mau. Tota iwato yera Simeon. Idio ta Lea iapa pare ta ipopo gerge waranga ta ikeo. Labone ga muri geila. Arawa ga isola gau. Ngansa napopo ele gerge waranga tol. Ta iwato yera Liwai. Idio ta Lea iapa pare ta ipopo gerge waranga pare ta ikeo. Labone gau ga nasoa maro nira ga idai. Ta iwato yera Yuda. Idio ta Lea iapa pare mau. Otnga mugai chapter 30. Idio ta Rachel igera mambe ipopo Yakob ele gerge weta mau. Ta ilolo paya maungan itarkape Lea. Ta ikeopan Yakob berane. Yao karo ta napopo gerge weta.
Wangga mau gau gana mate. Be Yakob ilolo bake ta ikeo pan Rachel berane. Ya wanga gau deo ta narang-rangan awara gergeu pagona. Ene mau bedeu ipakala yau ta apa mau. Ta Rachel ikeo berane. Ega, ea bara lek ta ini paeyangane, bila. Eo eno toman ngane ita eiga ipopo lek gergeu etangara. Toa berawa ta gau pare ga naot gir gergeu tnar. Tota Rachel ibara ele taine paeyanga bila ga ilapan Yakob mambe yarawa. Ta Yakob yeno toman ngan ei. Ta iapa ta ipopo Yakob ele gergeu aranga. Ta Rachel ikeo berane. Dewi gira lek karonga ta ikeo ga gau tutui. Ta ilong olek raring ta ibara gergeu aranga ere pagau. Tota iwato yera den. Irio ta Rachel ele paeyanga bila iapa pare ta ipopo gergeu aranga ere pare ton Yakob. Ta Rachel ikeo. Sali-salingan e kape ta benaya sal tari kape. Ta iwato yera Naptali. Irio ta Lea igera mambe iapa pare mau. Ta ibara ele taine paeyanga silpa ga ilapan Yakob ta iwot mambe yarawa. Irio ta Lea ele taine paeyanga silpa ipopo Yakob ele gergeu aranga ere. Ta Lea ikeo. Danga kemi tau iwot pagau. Ta iwato yera Gad. Irio ta silpa ipopo gergeu aranga ere pare ton Yakob. Ta Lea ikeo. Gau tinikilal kape tau. Gir taine ga tikeo beraningan gau. Ei taine itinggelgel aya. Ta iwato yera Aser. Irio ta wit aya lawe iwot. Ta Ruben ila tiburia ita iwot ngan mandere kitau-tau ta ibara ka ilapan itna Lea. Ta Rachel ikeo pan Lea berane. Natu mele mandre kitau tok tuana. Irang-rangan ya panetangaraga imanag. Be Lea ikeo pan berane. Yau paya warak na. Bewangga karunga tuane danga sapayan. Ta yau keo ga bara natu gele manderek itau-tau pari. Ta Rachel ikeo. Goibe wangga ya bara ele mandre kitau-tau ga inam pagau. Bong labone Yakob ga lino toman ngan yau. Iyo ngan lailai tuaiwa Yakob ilue mulian darangai ga inam. Be Lea iwot pan erapei ta ikeo pan berane. Yau manta eno tuman ngan gau bong labone. Ngan sanaol go ngan natu gele mandere kitau-tau. Ta yeno toman ngan ngan bong tuaiwa. Irio ta deu ilongo Lea ele raring. Ta ia papare ta ipopo Yakob ele gergeu aranga 5 aya. Ta Lea ikeo. Dewi lasu gau ngan sanabara lek taini payanga gaila panarawak. Ta iwato yera Isakar. Irio ta Lea ia papare ta ipopo Yakob ele gergeu aranga 5 ga ere aya. Ta Lea ikeo. Dewi pantena inga kemi ere pagau. Labone ga muri gaila. Ara ga ilolon ngan gau ngan sanapopo ele gergeu aranga 5 ga ere. Ta iwato gergeu tua yera Sebulun. Idio ga muriei ta Lea ipopo gergeu taine ere ta iwato yera Daena. Idio ta deu imatananan Rachel ta ilongo ele raring ta ikarop ga Rachel irang-rangan ipopo gergeu. Rachel iapa ta ipopo gergeu aranga. Ta ikeo. Dewi karoga ag maya-maya nekus. Ta gau naki maron ibara gergeu aranga ere pare pagau. Ta iwato yera Yosep. Rachel ipopo Yosep ga kus ta Yakob ikeo pan Laban berane. Ya longen gau tanalua gau mulian aktuanga ipuyai. Longen ararawaga lek gergeu tinam toman ngan gau. Ngan senakaro naurata kape ipago ngan olngagir. Ya watai gau nakaro lem naurata tuangarane kemi-kemi mon. Be Laban ikeo pan berane. Wangga lolo marum ngan gau, eat ngan gau padam. Ngan lek boro, naut ngan posangatan, nautai mambe, maro ni kakaro kemi ngan gau, ngan sayau mamaro toman ngan gau. Ta Laban ikeo pare berane. Keo tuti pagau ngan am ol ngapida. Ine ga naol go toa berawa. Ta Yakob ikeo. Ya watai ngan lek naurata tuangarane nakakaro. Ta ya watai pare mambe gau namariala kemi tau ngan lem sip-sip ga meme tati wot busa. Mugai lem sip-sip ga meme pidare mon. Be gau nama maratoman ngan yau, talabone ti wot busa. Ngan samaron ilua gau ngan lek naurata tuangarane. Ta ikaro kemi ngan yau.
Be irang-rangan na lua gau lek luma lolong era. Ta Laban ibeta Yakob berane. Gau gua nabara sawa pago iman am olnga. Ta Yakob ikeo. Gau tiningan yau baradanga eta pagau mau. Be wangga ya longo linge ngandanga kawaine. Ene kana mariala ngan gid lem sip-sip ka meme pare. Lek posanga ka berane. Labune gau gan nala nagara kemi gid lem sip-sip ga meme. Tan nabara gid sip-sip ga meme to ngarawa tinir kiripes. Ga gid sip-sip gerere to ngarawa tinir asaso. Gau gan nabara girga iman agol nga. Tamure wangga yau kim. Yau ga gera gid sip-sip ga meme to nabara ga iman agol nga. Ta yau watai. Gau nanasi tutui lek posanga tuane. Mau napakaka. Ta wangga yau gera gid masila mut to gau. Be gera meme eta itin kiripes mau. Gau wangga yau gera sip-sip kakau eta to itin asaso mau imamaro rabungan gir. Ene yau watai gau nalub. Ta Laban ikeo. Ine kemi, takaro mambe yau keo. Tota nganaro tuaiwa, Laban ilelean gir meme arang-aranga ga taine tua ngarawa. Tinir kiripes ga gir sip-sip gerere tua ngarawa tinir asaso. Ta irol gir ga tirai ele gergeu arang-aranga bagereai. Ta timaria langan. Ta asingara Laban tilala ga tila ga irang-rangan arotol. Ta tirio tua ewa. Be Yakob irio imaria langan gir sip-sip ga meme parengaraton Laban. Be Yakob ibara abe salke ga poplar ga plen ibuka-buka papau. Ta isoi itin kukul iranga erengara ta aya bore-bore iwot. Ta ipagun gir abe ibuka-buka tuawa garurungangan gir sip-sip ga meme ar golomara unun nga aya. Tua berawa ta wangga gir meme tinam tiun, ene ga tigera gir abe ibuka-buka tuawa. Ei watai, wangga gir meme lertaiko sayang aya iwot ta tinam ngan unga yau. Eine gir meme arang-aranga ga tisaya gir meme taine boloma ngan gir abe ibuka-buka tuawa. Ta murie gir meme taine tipopo gir meme kiripesmon. Ta Yakob ilongian gir sip-sip ton Laban tisaya gir sip-sip taine boloma ngan gir meme gerere tinir kiripes. Tangan karonga tuaine, Yakob ibara gir sip-sip ga meme eiton. Be ipaluplup gir toman ngan Laban ele sip-sip ga meme mau. Ta somi-somi wangga gir sip-sip taine toa urar kapei ti wangga gir sip-sip arang-aranga tisaya gir. Eine Yakob ga ipagun gir abe iboka-boka toa waga irurungangan sip-sip ar golomara eawaya. Ta gir sip-sip ga tigera gir abe iboka-boka ta tisaya bolomangan. Be wangga gir sip-sip ga meme taine urar mau, eine Yakob ga irol gir abe iboka-boka mau. Toa berawata gir sip-sip ga meme toa urar mau, timan Laban ele. Be gir sip-sip ga meme toa urar kapi timan Yakob ele. Ngan karonga toa berawa, Yakob ele danga sisir iwot busa tau. Ei ele sip-sip ga meme busa, ga ele payang arang-aranga ga taine busa. Ga ele kamel ga dongki busa pare. Ot nga mugay chapter 31. Irio ta Yakob ilongo sal mambe Laban ele gergeu arang-aranga tipo sapol ngan gir berane. Yakob ibara danga tongarane ton tamara. Tangan karonga toine ele danga siri wot busa tau. Ta Yakob igera mambe mugay Laban itini gelgel ngan ei. Be labone mau. Irio ta maro ni keopan Yakob berane. Yau luago mulian ta langan tuanga ton tamam ga sobo-sobom. Ta gau ga namaro toman ngan yau. Iyo Yakob ipawian posanga ga ilapan Rachel ga leangan. Tila tigera ngan tibur toa ele sip-sip ga meme timamarongan. Ta ikeo pagi sirua berane. Gau nagara mambe tamami itini gelgel ngan gau mambe mugay me mau. Bedeo ton tamak imamaro toman ngan gau. Gimirwa awatai. Gau na boko-boko matua tau pan tamami. Betamami ipakakagau ta isoge-soge ag ol nga pabusa tau. Bedeu ipakala ei, ta ipaya bungan gau mau. Mugay ikeo gagir meme kiripes ti mana ag ol nga. Begir meme ti popo kiripes mon. Idio ga muriay ta ikeo gagir tinit sir-siri ti mana ag ol nga. Begir meme ti popo sir-siri mon. To birawa ta deu ibara masila mut toa ngarane ton tamami, ta ipan ga iman lek. Ngan gir meme let taiko saya nga, gau anunuk ta nagara gir meme arang-aranga. Tinit kiripes mon ti saya gir meme taine.
Ta anggelo ton Deo ikeo pagaungan anunuk berane. Yakob, tanakeo gau ta eko. Ta ikeo, mata mirai ta gara mambe gir meme arang-aranga kiripes mon tisaya gir meme taine. Gau na karogai wot berane, ansa nagara karonga toa Laban ika karonga neo. Gau Deo to mugai naot pago ngan tibur betal. Ngan tibur toa eo pagun patere iman kilala, ta tok burega irengan. Toa ewa eo karo posanga tau-tau nga ere pagau. Beto patau tene dai, ta baralem gergeuga danga sisir, tat nanti bortuane, ta luago mulian am tuanga ipuyai. Iyo Rachel ga Lea tikoli ele posanga berane. Muriai ngan tamama yele matenga, ayatanoga ele danga itangara yenonongan, tipotaga inam pakairua ne mau. Hei karo mambe gairua aot yawa ere pare. Ibara gairua mai olnga, ta yanan ngan gakus. Tamama yele danga tongarane, tota Deo ibara pago ta iman gaingara gergeu lemai. Tota kemingan yao karo mambe Deo ikeo pagongan. Iyo Yakob irai ta irol gir yararawa ga ele gergeu ga tirai ngan gir kamel. Ta isula gir meme ga sip-sip ipu tila timugangan toman ngan ele danga sisito ngarawa ibara ngan tibur padan aram. Ta titnan tibur tuawa ta tilalalaga tinasi erap ilangan itama Aisak ele tuanga ngan tibur Kenan. Matar golomangan ler lalalanga be Laban ilangan ketnga gir sip-sip launir. Ta Rachel ilup itama aya Deo Adnamer. Be Yakob ipakaka Laban ngan sawa ipalongo ngan ele eawanga mau. Tota Yakob yawa toman ngan ele danga sisir tuangarawa ta tiwore ngan kape Euphrates ta tingata gir bereo ngan tibur Gilead. Bengan arotol aya gir panua tipalongo Laban ngan Yakob yawa gaila. Tota Laban ibarai sobo-sobo ta tilaro gatinasi Yakob irang-rangan aro 5 garua. Ta tiwot pagir ngan tibur Gilead aya bereo. Bengan bong tuaiwa Deu iwot pan Laban tuayaba aramaya ngan yanun ta ikeo. Yao gabit kemi. Karo posanga eta ngan daranga Yakob ilolo mau ga posanga eta paya mau pan mau pare. Iyo Yakob irau ele saupu ngan tibur Gilead aya bereo ere. Be Laban iwot pan, ta Laban ga isobo-sobo tirau saupu toa ewa pare. Ta Laban ikeo pan Yakob berane. Eo kamaro pakaka gau ta payawale gergeu taine mambe pano paronga at tika karo. Eo kamaro ewa mumulnga be palongo gau mau. Be wanga eo palongo gau enega nakeo pagit sob-sobok ta tikaro baunga etangarangan abam ga Arab. Ta gaya karo tin gel-gel be atalko gala. Be mau, eo longen gau ta nabusim tip-tipu ga le gergeu taine papan mau. Ta natal git kemi ga tila mau. Yao lem karongane buo-buo ngatau. Kau nararangan nakaro payamaungan gimi. Be madebong Deoton tamami keo pagau berane. Yao gabit kemi. Karo posanga etangan daranga Yakob ilolo mau ga posanga eta payamau pan mau pade. Gau nawatai. Yao kim tau ngan luago mulian am tuanga ipuyai ta nan gau. Be yao kamaro lub ak Deo Adnamer. Ta Yakob ikoli Laban ele posanga berane. Na ewa mumulnga ngan sanama taur. Ngan karota yao parau pagau ta bara mulian lem gergeu taine. Be wanga yao ot ngan ewa etangan gai ilup am Deo Adnamer. Gue berrawe gai mate. Rabu ngan sobo-sobo da matar. Ya nam tasara kemi danga tungarane. Tawanga gara danga eta yao toko. Tata bara mulian. Be Yakob iwatai mau mambe Rachel ilup itama aya Deo Adnamer. Tota Laban irurunga Yakob ele palataita isare ele danga sisir. Gakusta irurunga Lea ele palataita isare-sare pare. Ta isare-sare ngan palata togir taine payanga rua pare. Be igera aya Deo Adnamer mau. Itnan Lea ele palata ga irio ta ilangan palata ton Rachel. Be Rachel ibara gir Deo Adnamer ta irol gir garurungangan ele mul marongaya toa tiroldol kamel ipauyai. Ta Rachel irio imarongan. Iyo Laban isare-sare danga to ngarawa palata ilolei. Be iwot ngan gir namer toa mau. Ta Rachel ikeopan itama. Apa dabaga uparam. Begau narang-rangan na marin mata mei mau. Ngan sadibala toga itaine iwot ngan gau.
Tota Laban ilo aya deo ad namerga mau. Be Yakob ilolo baketa iraba Laban berane. Au nakaro sawa karo ngapaya manganya. Lagi iri li sawa paya mau. Taya au butatan gau. Au sare leg danga tongarane kakus. Be awat kan sawa ranga togo. Wangga awat ngan lem danga eta. Adol rabu ngan sobo-sobora matar. Tagir ga tigera ta tikau ga saingan kita rua itu tui. Kau namu marapago ag rai sangaul ruana. Belem sip-sip ga meme tidio gau bagegai. Tati popo kem-kemi mon. Begau nan lem sip-sip aranga eta mau. Wangga gir masilau sak-sak tirau lem sip-sip ere ga imate. Gau nabara ipat ga inama pago mau. Bena pakolingan sip-sip ere to gau. Somi-somi yau keo ga wangga gir masilau sak-sak tibara lem sip-sip bong mau aro. Mantan apakoli sip-sip to isusua. Somi-somi aro inono gau. Gadel bong haya ipaya bungan gau. Benaino eta kemi mau. Na boko-boko pago to berawa irang-rangan ag rai sangaul rua. Nakaro naurata irang-rangan rai sangaul igega pange an barangan atum taine to ruane. Tanaboko pare ngan ag rai 5 ka ere an baranga sip-sip ga meme ere ngaraga iman lek. Be sumsomi ya soge-soge ngan agol nga. Be deo ton tibug Abraham mamaro toman ngan gau. Eide to tamag Isaac pare ilolon ngan. Be wanggai mamaro toman ngan gau mau. Ene yau ga sula gau tanalua gau mulian sapayan. Bedeu igira karong kulupu-lupu. Galek naurata wana-wana. Tamare bong idawago. Ta Laban ikoli Yakob ele posanga berane. Kirtaine to aruane eine gau legergeu. Be legergeu tuane eine gau legergeu pare. Beget sip-sip ga meme gau togo pare. Danga to ngarane yau gerak eine gau togau. Be eine ga nakaro marongan git legergeu taine toman ngan legergeu. Namta gitarua tarau posanga ta loloda kelere. Ta takaro danga etangan luanga gitarua ta matara nanan posanga tua taraune. Tota Yakob ibarapat mamara ere ta ipagun ga iman kilala. Ta Yakob ikeo pagir isobo-sobo ta tigou gir pat-pat erengara ga inam ta tisuk gir. Gakusta tian an nga bolomangan suknga tuawa. Laban iwato suknga tuawa yera iega saduta. Be Yakob iwato yera galet. Ta Laban ikeo. Suknga toa ine iman kilalangan posanga toa gitarua tarau labone. Tota tiwato yera galet. Be tiwato yera ere pare mispa. Ngansa Laban ikeo berane. Labone ga mure ga ila. Gitarua taluplup ga tamaro mau. Be maron ga igera-gera kemi lera kadonga. Be wanga yau karo payamongan gid legergeu taine. Ma wanga wai taine eta pare. Yo manta matam nanan kemi danga ga waine. Wanga yaba eta igera gitorua lera kadonga mau. Deo sumsomi igera-gera lera kadonga. Ta Laban ikeo pan Yakob pare berane. Ega yau gara pat mamara napagun ga pat aya suknga toa yenono rabungan gitaruane. Pat aya suknga toman ngan pat mamara tuane timan kilalangan posanga toa gitarua tarau labone. Tamuriai gau ga narang-rangan nalaputian kilala tuane ngan karonga parunga pago mau. Beau pare rang-rangan laputian kilala tuane ngan karonga parunga pago mau. Bewanga karonga eta sat iot rabungan gitarua. Eine deo ga ikeo ga sai ngan gitarua itutui. Ei deo ton Abraham ga Naor ga deo togi tip-tibur pare. Tota Yakob iposa tau-taunga ngan deo iera. Ei deo toa itama Isaac ilolon ngan. Irau masilau ga iman ele tenainga ga ilapan deo ngan bereo toawa. Ta ibaba isobo-sobo ta tian an nga tenaingaya. Gir tian ga kus ta aro idil. Ta tieno toa ewa. Bek aro sae ga isala rumah-rumah Laban ibusu mitup-tup ga ele gergeu taine paparta ikaro posanga kemi ngan pamatuang agir. Ga kusta itnan gir tat iluai mulian ele tuangai. Ot nga mugay tsapta tetitu. Irio ta Yakob pare itnan tibur tuawa ta ilalaga ila. Be erapyay girangelo tondeo tiwot pan. Yakob igera gita ikeo. Tibur ne deo gale saupu. Ta tiwato tibur tuawa yera maanaim. Irio ta Yakob isula gir panwa ato ar irangaire ta timugangan eiga tila pan itar kape iso ngan tibur kape seir.
Tibur tuawa yera ere pare Idom. Be Yakob irenren pagir berane. Gimi ga akeo pan ak maron iso ga berane. Lempaya nga Yakob ikeo ga berane. Gau nama maro mole pan Laban. Talabone nawang ga nalua ga mulian. Gaulek bulma kau ga dongki ga sip-sip ga meme ga paya nga aranga-aranga ga taine. Gau na bolan posanga tuane ga ilapako. An senakim lolo marum ngan gau. Irio tagir panwa ato artuawa tiluagir mulian ta tikeo pan Yakob berane. Gai alapan tarim kape iso. Ta patautene iwanga inama iwot pago edape. Be arang-aranga buno pange tinam toman nganei. Yakob ilongo posanga tuawa ta imataur kape ga ilolo ere ga ere. Tota ipota ele panwa ga sip-sip ga meme ga bulmakau ga kamel ta tiwot yawa rua. Ikeo berane. Wanga iso inama ikarop arau nga pagir yawa ere. Ini yawa ere pare ga tiyawa. Ta Yakob iraring berane. O Deo ton tibuk Abraham ga tamaga Isak. Yau maron tua mugai keo pagau. Ngana lua gau mulian ak tua nga ipuyai pagir sobok-sobok. Ta yau posa tautonga ngan karo kemi pagau. Gau ya lempaya yanga. Gau mambe awa yera mau. Be ikamaro ga ya lolo misat ngan gau sumsomi. Tak karo-karo nga mata tutu ya pagau. Mugai na ore ngan yau Yoden. Tananam na marapan Laban. Bengan artuai wa, gaulek dangai tamau. Naksitoto lalalangaya ke kalen. Belabone na lua gau mulian, toman ngan gir panuai iawa to ruane. Gau na beta yau, lua gau ta bara gau mulian pan tarik kape iso ibagai. Ansan nama taur, ngan karo ta ikaro parau ngapagau. Ta ipamukuru gai toman ngan gir gau gat ngatnar. Be yau karo pusang atau to ngapagau berane. Gau gana karo kemi tau ngan yau. Tana karo ga lem gergeu ga tibu-tibum tiwot busa. Mambe riring alapa ya. Ta irang-rang ane te iware gir mau. Tota Yakob yenong ngan bong tuaiwa. Be isio gir masila umur irangai rega timan ele tenai nga ilapan itar kape iso. Isio gir masila umur ga tiwot berane. Meme taine buno rua. Ga meme arang-aranga sangaul rua. Ga sip-sip taine buno rua. Ga sip-sip arang-aranga sangaul rua. Ga kamel taine sangaul tol toman ngan ler gergeu. Ga bulmakau taine sangaul pange. Ga bulmakau arang-aranga sangaul lere. Ga dongki taine sangaul rua. Ga dongki arang-aranga sangaul. Idol gir paeanga kelere-kelere ta timaria langan gir masilau ipu kelere-kelere. Ta ikeo pagir berane. Gimi ala mugangan gau. Pegir masilau ipu kelere-kelere. Rang-rangan tilalala boloma-boloma mau. Ta Yakob ikeo pan paeanga tua imugawa berane. Wangga tarik kape iso iwot pagimi ere ape ita ibeta gimi. Gimi paeanga tonsai. Be ala sida. Begir masilau iputuane tonsai. Tota gimi ga akoli posanga pan berane. Tanga tongarane ton lem paeanga Yakob. Be ilongan girga timan tenainga ga ilapan aya maron iso. Be ega Yakob ta ilalala muriengan kai. Ta Yakob ikaro posanga lalaire pagir paeanga tua ngarawa tinasi paeanga tua imugawa. Tilalala ga timugangan gir masilau ipu ga ipu. Be ikeo pagir berane. Wangga gimi out pan iso, manta karo posanga lalaire pan. Ta gimi ga akeo pare berane. Ega, lempaeanga Yakob ta inas nasi gai-gai inam. Yakob ikaro berawangan sawa ikeo ilolei berane. Kau ga napataru itari kape ilolo, an gir tenainga to imugangan gaune. Ta mure wangga igera gau, enega ilolo kemi pagau. Tota Yakob ele tenainga ila imugangan be kekelen irio saupuyengan bong tuaiwa. Ngan bong tuaiwa Yakob iraeta ibara yararawa rua ga ele taine paeanga rua ga ele gerge usangaul ga igega ere. Tatiwore ngan eau kakawere iera Yabok. Ital girga tiwore ga kus, ta ilue mulian ta ikeo pagir ele paeanga ta tibara ele danga sito ngarawa ta tiwore pare. Kekelen irio. Bengan bong tuaiwa eba ere inam. Ta gisirua tipaparauga irang-rangan gaisala. Gisirua tipaparauga ila, be eba tuawa igera mambe irang-rangan ia sal Yakob mau. Tota irau Yakob ise kasangat ta ia ituatua iseki. Gakusta eba tuawa ikeo.
teta pare gaga itakai. Longen gau tanala. Be Yakob ikeo. Ya karo pusanga kemi ngan pamatu nga gau bua. Gakus tanalongan yau talan. Ta eba toa ibe taei. Yau Edam sai. Ta ikeo. Gau erag Yakob. Ta eba toa ikeo. Labone ga murie ga ila. Girpanua ga tiwatoato Edam Yakob pare mau. Be gir ga tiwato Edam pau Israel. Ngansa yau parau pagit ebaba ga pandeo ta yasal git. Ta Yakob ikeo. Keo pagau ngan Edam sai. Be eba toa ikeo. Yau kamaro beta gaungan edak. Ta ikaro pusanga kemi ngan pamatuanga tua ewa. Ta Yakob ikeo. Gau nagra deo imata be namate mau. Tota iwato tibur tuawa iera Peniel. Aro iparaga irae, ta Yakob iworengan ta itnan tibur Peniel. Be isenge-senge ngan sawa ia itua-tua iseki maitne. Tota irang-rangan labon ne pare, gir Israel tienen masilau ilis-lisia ise kasangai mau. Ngan sawa yaba toa irau Yakob, ta ise kasangai itua-tua iseki. Ot nga mugai chapter 33. Irio ta Yakob imata ira ta igera iso inama tomangan ele panwa buno pange. Tota ipota gir gerge urabungan leaga rei selga gir taine payanga toa ruawa. Ta ikeoga taine payanga toa ruawa tomangan ler gergeu tila timuga. Gakusta lea tomangan ele gergeu tila alaga tina sigir. Be Rachel ga Yosef tisomurngan gir. Be Yakob ila imugangan ele panwa toa ngarawa. Iyo ipaboloma iterkape iso ta ikoria ga iro lilabora ga isuluk tanoyai. Ikaro toa berawa palima ga rua ga ila irang-rangan iwot pan. Be iso ilaro ga ila panta ilukuei ta irol ilabora ga ira ikepeai ta ibusumi papa. Ta gisirua titang. Ta iso imata ira ta igeragir ta ine toman ngan ler gergeu. Ta ibeta Yakob. Sapadua toa gimingada. Ta Yakob ikeo. Dewi karo kemi tau ngan gau lempayanga. Ta ibara gir gergeu tuane gatinam pagau. Irio ta gir taine payanga tinam toman ngan ler gergeu ta tikor air pan iso ta tirol laborar ga isuluk tanoyai. Gakusta lea toman ngan ele gergeu tinam ta tikor air pare ta tirol laborar ga isuluk tanoyai. Ta murie ngan gir ngarawa Yosef ga Rachel tinam tikor air pare ta tirol laborar ga isuluk tanoyai. Ta iso ikeo. Pegir masilau mur iputoa tiwot pagau edapeiwa timan sawa aya. Ta Yakob ikeo. Ak maron, ene timan lek tenenga ila pago ta lolo marum ngan gau. Ta iso ikeo. Akakau, lek danga sisir busana. Kemi ngan lem danga sisir idio mulian pago. Be Yakob ikeo. Mau, wangga lolo marum ngan gau. Barat tenenga tuane to gau ga iman lem. Patau tene nagara matam. Ene mambe nagara dewi mata. Ansa lolo marum ngan gau to berawa. Yau manta bara lek tenainga to nabara pagone. Ansa dewi karo kemi tau ngan gau. Ta lek danga sisiri mata karanga. Iyo, Yakob iparpartaungan iso ga irang-rangan ilongo. Ta ibara ele tenainga toawa. Irio ta iso ikeo. Yo gida tala, ta gau ga napasolan gongan edap. Be Yakob ikeo. Ak maron ya watai gergeu urat tau mau. Belolok ere ngan gir sip-sip ga bul makau. Teman ngan ler gergeu tidudur maitne. Manta namaria ala kemi ngan gir. Wangga nakaro gir ga tilalala aruk dodol kelere pare. Ene gir sip-sip to ngarawa ga timate. Tota ak maron kemi ngan yau muga. Begau lempayanga gatem muriai. Tananasi lalalanga to gir masilau ipu ga gir gergeu. Ga irang-rangan naut pago ngan tibur kape share. Ta iso ikeo. Kemi ngan nalonga lek payanga etangada ga tidio pago ngan badanga gimiga anam. Be Yakob ikeo. Ya wangga karo to berane ngan sawa. Ene kemi mau. Be wangga lolo marum ngan gau. Ene ikaranga. Totangan aro tuaiwa iso ilalalagai iluai mulian ngan tibur kape seir. Be Yakob ilangan tibur Sukot. Ta ikaro elet luma ta irau palata gereire togir masilau.
Tota iwato tibur tuawa yera Sukot. Ngan karonga tua berawa Yakob itnan tibur kapei Padan Aram. Ta ilue mulian ngan tibur kapei Kenan. Be ele lalalanga iwot Kemi. Ta irau saupu bolomangan tuanga Sekem. Ta tano iranga tere tua irau saupungan. Ei iwol pagir iawa kelereton Sekem tua Amor inat. Tano tuawa aya olonga irangrang mambe pat silva buno. Tua ewa ipagun popou tenai ngayata iwato popou tuawa iera El Eloi Israel. Otngam guai chapter 34. Iriota daina tua gergeu taine ton Yakob Galea. Ilangan geranga girtaine tua timamarongan tibur tuawa. Beaba ere iera Sekem imamaro. Ei gergeu ton tibur tuawa aya mariringa kape iera Amor. Eba ibi aya. Sekem igera daina ta ilukuei ta ieno toman ngan ei ka ipamaya-maya ei. Be ilolo ikim tau daina, Yakob inataine, ta ikaro posanga melespan. Tota Sekem ila ikeopan itama Amor berane. Apa barat taine tuane ga inam tanawa ei. Irio ta Yakob ilongo posanga ngan ei ikaro karonga paya mau tuawa ngan inataine. Be ele gergi waranga-ranga timaria langan gir sip-sip ka meme tiburiai. Ta Yakob iposa mau ka irang-rangan tiluagir mulian ka tinam lumayai. Be Sekem itama Amor ilapan Yakob ta iposa-posa toman nganei. Be Yakob ele gergi waranga-ranga tiluagir mulian tiburiai ka tinam tutui ngan aroi mata tua tilongo posanga tuawa. Gir lolor bake tau ngan sawa karonga tua Sekem ikarongan enonga toman ngan liur. Eine karonga payamau tau ngan gir Israel matar. Tatikeo ka karonga toa berawa manta panua tikaro mau. Be Amor ikeo pagir. Gau natuk Sekem, yelo ikim tau natum taine. Tota nakeo ka, gimi alongyan ei tai wayei. Kemingan kita ingar taluplup katamaro. Alongyan lemi gergeu taine tati way gai. Ta gai pare ka alongyan lemai gergeu taine tati way gimi. Ta kemingan gimi amamaro, taman ngan gai ngan tibur kapei tuaine. Gimi alamaro ngan tibur isawa akim. Ta karo lemi naurata pataya ka awal tano idanga tita togimi. Be Sekem pare ikeo pandaina itamaga iliuliu berane. Gau nakim lolomi marum ngan gau. Ta alongo ngan leg betanga. Wangga berawa sawadanga gimi abeta gau ngan. Eine gana para pagimi. Wangga gimi adol taine tuaine ayawol nga kapei. Ta akeo pagau ngan sawa gerebo gana para pagimi. Goi be eine ganaol. Be gau lolo kikim kapei ngan taine tuaine iman arawak. Be Yakob ele gerge waranga-ranga tikaro posanga pakakangapan Sekem ga itama Amor. Ngan sawa ikaro karonga payamau ngan liur. Tatikeo pagi sirwa berane. Yawa saito ibara palunga mau. Irang-rangan gai alongyan ga iwai liumai mau. Wangga berawa eine ga maya-maya gai kapei tau. Erap keleremon yen nongan gai alongongan lemi betanga. Manta apalu lemi arang-arang atau ngarane. Tatiwat mambe gai. Wangga akaro to berawa. Eine gai ga alongan lemai gergeu taine. Tati way gimi. Ta gai pare ga awai lemi gergeu taine. To berawa ta gai ga amaro toman ngan gimi. Ta gitangara tawat alu kelere. Be wangga gimi alongongan baranga palunga mau. Eine gai ga abara liumai ta atnan gimi ga ala. Iyo Amor ga inat Sekem tikim posanga tuaine. Tota yaba iriau tuawa ikaro aya gere imau. Ngan sawa ilolo ikim Yakob inataine kapei tau. Be iera kapei rabungan itamai sobo-sobo tua ngarawa. Tota Amor ga inat Sekem tilangan tiururunga aya bolomangan tuanga tuawa aya atamayawa. Tatikeo pagir aranga-ranga tuangai ar berane. Gitpanwa yawa tuaine, gitpanwa kemi. Tikeo ka timaro kemi temanan kita. Hega kita aratano kapei. Kemi ngan talongyan gir. Tati maro ngan leda tibur kapei ne. Ngan tibur isawa tikim. Tati karo led naurata pataya. Kemi ngan tawai led gergeu taine. Ta git pare ka tiwai leda gergeu taine. Bertinir ngan timaro temanan kita. Gatiman alu kelere temanan kita sapayan mau. Tipar-par ngan posanga kelere kawaine. Tikawa kita arang-aranga, manta tabara palunga, tataot mambigir. Onga takaro berane, ene led bulma kau ka masilau mud, gadanga sir to angarawa, ga iman leda.
Toto kemi ngan talongo len posanga tati maro pagita. Iyo gir panua tua tirou-roungan tuanga tuawa aya atama yawa gir tua ngarawa lolor kelere ngan amor ga sekem ler posanga. Tati palu gir arang-aranga tua ngarawa. Ngan aro tolaya gir panua tuawa tinir iye maitne. Be Yakob inat rua Simeon ka Livai toa daina iliuliu. Tibara le diri paraungaya ta tirurungangan tuanga sekem ta tiraurau gir arang-aranga toa ngarawa ka timate. Be abai ta irang-rangan ipairi gir mau. Tirau amor ga inat sekem ngan diri ga kusta tibara mulian daina toa imamaro sekem ele lumai ta tila. Gakusta Yakob ele gerge warang-aranga parengara tila sekem pareta tigera panua patir yenono. Ta tilup-lup le danga sisir to ngarawa. Karonga toawa iman kolingangan karonga payamau to sekem ikarongan liur. Ta tibara ler sip-sip ga bulmakau ga dongki. Gadanga sisi tua yenono tuangai ga gaot ngan tuanga. Tipayawa ararawar ga ler gerge upare ta tilup-lup ler pat ga danga sisir ngan luma to ngarawa. Gakus ta Yakob ikeupan Simeon ga Livai berane. Gimi akaro ga karo ngapaya mau irengan gau. Girpan wa Kenan ga Peres ngan tibur kapituane. Ga tigara gau mambe ya papaya mau ere. Galek panuane busa mau. Tawang ga tilup-lup patikaro parong apa gau. Ene ga tipamu kuru kai ngara lek panua to ngarane. Begisiru atikoli ele posanga berane. Ika maro. Eine kemingan talongya nei ta ikaro ga liumai iwot mambet. Taine ra paya pare. Otnga mugai chapter 35. Iriota deo ikeupan Yakob berane. Ya odai ta la maro ngan tibur Betel ta karo popo tenai ngaya ngan karo ngatenai ngapagau. Gau deo to amugai naut pagongan arut waiwa yawa ngan tarim kape iso. Tota Yakob iposa pagir yararawa ga ele gergeu ga gir panua to ngarawa timamaro toman ngan ei taikeo. Ataro gi deo at namer tieno no pagi miga tiduaya. Manta anasi karonga ngan sigiring at tinimi ayamuk dewi matai. Ta adol ami barikia papau. Gakus ta tatnan tuanga tuane ta tala Betel. Tuaewa gam nakaro popo tenai nga aya ton deo. Ei deo tuai ilongo gau gam ilua gau ngan aro tuai wadang aklupu iwot ngan gau. Be imamaro toman ngan gau ngan lek lalalanga tua ngarane. Tota tibara gir deo ad namer to ngarawa ga ilapan Yakob ga tibara tangar aya pato pare ga ilapan. Ta Yakob irom gir abei ouk ere ibuloloyai. Bolomangan tuanga sekem. Ga kusta tilalalaga tila. Bedeu ikaro gagir panua to ngarawa ngan gir tuanga boloma timatau gir gerge arang-aranga ton Yakob ta tibutatan gir mau. Iriota Yakob ga ele panua to ngarawa tiwot ngan tuanga lus ngan tibur kapei Kenan. Lus eine Betel yera muga-muga. Toaewa ipagun popo tenai ngaya tai iwato tibur toawa yera El Betel. Ngan sawa toaewa deo ipasolan ei mulian pan Yakob ngan aro toaewa iawa ngan itar kapei. Girti mamaro ngan tibur toawa. Be Rebeka ele payanga taine kapei Deborah toa imaria langan neiwa. Imate ta titayan ei abei ouk ere ibuloloyai. Boloma ngan tuanga Betel. Tatiwato abei toawa yera Alon Bakut. Murei ngan Yakob itnan tibur kapei Padanaram ga ilwai mulian ngan tibur Kenan. Dewi wot pan pareta ikaro posanga kemi ngan pamatuanga ei. Ta dewi keu pan berane. Lawon eram Yakob. Be murei ga ila girpanua ga tiwat-wato eram Yakob pare mau. Ene ga tiwato eram pau Israel. Toa berawa ta irol yera pau Israel. Ta deu ikeu pan pare berane. Gau deu matua soke tau. Yau manta papot gir gergeu busa. Ta murei lem gergeu ga tibutun tiwot alu busa. Erengarangan gir ga tiwot mamaron kapipi. Tano to napan ga iman Abraham ga Isaac armugai. Ene ga napan ga iman yau ampare. Ta murei ngan yau. Ene ga napan ga iman lem gergeu ga tibu-tibu mar. Dewi posa berawa pan ga kus ta itna nei ga irio ta irai ga ilagarai. Irio ta Yakob ipagun pat mamaraere ta iman kilalangan tibur tua deo iposa-posa pan ngan.
Ga kusta itok wain ga bure olivaya ga ire ngan patwawa ta iman tenai nga ilapan deo. Ta Yakob iwato tibur tua deo iposa-posapan nganwa iera Betel. Irio ta titnan tibur Betel ta tilalalaga tila pare. Betipa boloma tuanga Eprata ta Rachel inaman gergeu ituntunei. Be yeye baya mau tahu. Inaman yeye nga kape maitne. Be taine papupongaya ikeopan berane. Yau mataur mau. Ene lem gergeu waranga ere pare. Iyo Rachel iwangai mate, be irara moso nga pakelereta iwato gergeu tuawa iera Benoni. Be itama iwato iera Benjamin. Rachel imate ga kusta titayan ei era pisalei, bolomangan tuanga Eprata. Eprata ine Bethlehem iera muga-muga. Ta Yakob ipagun patere iman kilalangan Rachel aya denga. Ta labone patwawa yenono maitne. Idiota Israel ilalaga ila pareta itnan tuanga Migdal Eder ta irau elesau pupare. Israel ima marongan tibur tuawa maitne be Ruben yeno toman ngan Bila itama ele taine payanga. Be Israel ilongo posangangan karonga tuawa iwot. Yakob ele gergeu arang-aranga sangaulga igege arua. Gir gergeu arang-aranga toa Lea ipopo eine Ruben toa Yakob ele gergeu lautabe. Ga Simeon, ga Levi, ga Yuda, ga Isakar, ga Sebulun. Begir gergeu arang-aranga toa Rachel ipopo eine Yosef ga Benjamin. Begir gergeu arang-aranga ton Rachel ele taine payanga Bila eine Dan ga Naptali. Begir gergeu arang-aranga ton Lea ele taine payanga Silpa eine Gad ka Aser. Gir gergeu tuane Yakob imamarongan tibur Padan Aram be yararawa tipopogir. Iriota Yakob ilue mulian pan itama Aisak ngan tuanga ton Mamre, boloma ngan tuanga Kiriat Arba. Kiriat Arba eine Hebron yera muga-muga. Tuanga tuawa Abraham ga Aisak timamarongan mugai. Aisak kaya rai tuanga rawa iwot buno ere sanga 5 sanga ultol. Iwot yaba kapei tauta imate ga ila yeno toman ngan itup-tup. Ta inaturua iso ga Yakob titayanei. Otnga mugai chapter 36. Iso iera ere pare Idom ayatit nga kaberane. Iso iwe girtaine Kenan ar. Ere eine ada gergeu taine ton Elon. Ewa itaya. Ga ere pare eine Olibama gergeu taine ton Ana. Be Ana gergeu taine ton Sibeyon. Ewa ibi aya. Ga pare iwai Basemat gergeu taine ton Ismail. Be Basemat nebayot iliu. Ada ipopo iso inate lipas. Be Basemat ipopo Ruel. Be Olibama ipopo Jeus ga Yalam ga Kora. Iso imamarongan tibur Kenan be yararawa tipopo girgergeu tuane. Irio ga mureta iso itnan itar kakau Yakob ta ila imarongan tibur ere pare. Ibara yararawa ga elegergeu warang-aranga ka taine ga gir panua tongarawa timamaro toman ngan Ga ele bulmakau ga masila umur parengara. Ga ele danga situ ngarawa ibara ngan tibur Kenan tatila. Iso itnan Yakob ngan sawa gisirwa ler danga sisir ga masila umur tiwot busa tau. Tatano toa irang-rangan gisirwa tilup ga timarongan mau. Tota iso ila imaro ngan tibur raya bereo ngan tibur kapei Seir. Iso yera ere pare Idom. Iso gir panwa Idom tibur. Giridom timamarongan tibur raya bereo ngan tibur kapei Seir. Iso ayatit nga gaberane. Iso ele gergeu arang-aranga erar gaberane. Elipas toa gergeu ton iso yarawa ada. Ga Ruel toa gergeu ton iso yarawa Basemat. Be Elipas ele gergeu arang-aranga erar gaberane. Teman ga Omar ga Sepo ga Gatam ga Kenas. Be iso ina Elipas iwei taine payanga ere yera Timna. Ta Timna ipopo Amalek. Gir-gergeu tuane gir iso itup-tupan yarawa ada. Be Ruel ele gergeu arang-aranga erar gaberane. Nat ga Sera ga Sama ga Misa. Gir-gergeu tuane gir iso itup-tupan yarawa Basemat. Be iso yarawa Holibama ipopo Jeus ga Yalam ga Kora. Gir-gergeu tuane narei Holibama
gergeu taine ton Ana. Be Ana ei gergeu taine ton Sibeyon. Iso itubtub erengara tiwot marirnga. Iso inat lautabe Elipas ele gergeu toa muriei tiwot marirnga erar gaberane. Teman, ga Omar, ga Sepo, ga Kenas, ga Kora, ga Gatam, ga Amalek. Gir gergeu tuane, timarongan tiwur kapei idom be tiwot marirnga. Gir eine Elipas ele gergeu ga ada ituptup. Iso inat Ruel ele gergeu tua muriei tiwot marirnga, erar gaberane. Nat, ga Sara, ga Sama, ga Misa. Gir gergeu tuane, timarongan tibur kapei idom be tiwot marirnga. Gir eine Ruel ele gergeu ga iso yarawa basemat ituptup. Iso yarawa Holibama ele gergeu tua muriei tiwot marirnga, erar gaberane. Zeus ga Yalam ga Kora. Gir marirnga tuane, gir iso yarawa Holibama ele gergeu. Be Holibama e gergeu taine tonana. Gir gergeu tuane, gir iso ele gergeu tua muriei tiwot marirngangan gir iawa kelere togir. Be iso yera ere pare idom. Seir e iawa ere oraya. Be gir or timamaro motean ngan tibur kapei idom. Seir ele gergeu warang-aranga erar gaberane. Lotan, ga Sobal, ga Sibeyon, ga Ana. Ga Dison, ga Eser, ga Disan. Gir panua tuane, gir Seir ele gergeu warang-aranga. Be tiwot marirnga ngan gir panua or tua timamaro ngan tibur kapei idom. Be Lotan ele gergeu warang-aranga erar gaberane. Ori ga Emam. Be Timna ei Lotan iliu. Be Sobal ele gergeu warang-aranga erar gaberane. Alban ga Manat ga Ebal, ga Sepo ga Onam. Be Sibeyon ele gergeu warang-aranga erar gaberane. Aya ga Ana. Ana tuane imarialangan itama Sibeyon ele dongki ngan tibur mora-moranga. Be iwot ngan gir eumata wana-wana. Be Ana ele gergeu erar gaberane. Dison ga Holibama. Holibama e gergeu taine tonana. Be Dison ele gergeu warang-aranga erar gaberane. Emdan ga Esban ga Itran ga Keran. Be Eser ele gergeu warang-aranga erar gaberane. Bilan ga Saban ga Akan. Be Disan ele gergeu warang-aranga erar gaberane. Usga Aran. Gir panua tua tiwot marirngangan gir or erar gaberane. Lotan ga Sobal ga Sibeyon ga Ana ga Dison ga Eser ga Disan. Gir panua tuane timarir ga timuga-muga ngan gir lum ga lum to gir or ngan tibur kapei Seir. Gir Israel maron kapei eta iwot maitne. Be panua ga girne tiwot mamaron kapei pe ngan tibur kapei idom. Bela gergeu ton Beor iwot maron kapei to gir idom. Ele tuanga yera Dinaba. Be Bela imate ga kusta Yobab gergeu ton Sera ngan tuanga Bosra. Ibara imul ta iwot maron kapei. Be Yobab imate ga kusta Usam. Eba ere Temanaya. Ibara imul ta iwot maron kapei. Be Usam imate ga kusta Adat. Gergeu ton Bedat. Ibara imul ta iwot maron kapei. Adat wawa ilangan tibur kapei Moab ta iparau pagir Midien ta yasalgir. Ele tuanga yera Abit. Be Adat imate ga kusta eba ere yera Samla ngan tuanga Masreka ibara imul ta iwot maron kapei. Be Samla imate ga kusta eba ere yera Saul ibara imul ta iwot maron kapei. Ele tuanga Reobot bolomangan yau kapei Euphrates. Be Saul imate ga kus ta Balanan gergeu ton Akbor ibara imul ta iwot maron kapei. Be Balanan gergeu ton Akbor imate ga kusta ada ribara imul ta iwot maron kapei. Ele tuanga yera Pau. Yera wa yera Metabel gergeu taine ton Matret. Be Matret ei mesap ele gergeu taine. Gir marir ngan gir yawa kelere pan iso. Timarir ga timuga-muga ngan gir lum kelere-kelere. Betila timarongan gir kelere-kelere artano. Gir marir nga tuane erar ga berane. Timna ga Alba ga Yetet ga Holibama ga Ela ga Pinon. Ga Kenas ga Teman
ga Mipsar, ga Magdiel, ga Iram. Gir marir nga tuane, ti marir ga ti muga-muga ngan gir panua Idom ar. Ngan gir kelere-kelere ler tuanga ga Artano. Eiwa iso ayatit nga. Ei gir panua Idom tibur. Ot nga Mugay chapter 37. Yakob mamaro Kenan ngan tibur tua itama Isaki mamaro ngan Mugay. Gir gerge warang-arang aton Yakob artit nga gabedane. Yosep iriau. Ayara isanga ulere gega 5 garua. Hegi singada gir gerge arang-arang ato gir itama yadadao. Bila ga silpa. Tila timaria langan gir sip-sip ga meme. Be Yosep ipalongo itama ngan itar kapipe ler karong apayamao. Israel kim Yosep kapeita ele kim nga tuane, yesa lele kim nga ngan ele gerge uparengada. Ikim Yosep kapeitu aberawa ngan sahitna ipopoe ngan yaba kapeitau. Tuta ikaro ele pono nga mamara tua aya sogong akem kemiwa ta ibarapan. Ta Yosep itar kapepe tigera mambe tamari kimei kapei. Begir tau mau, tuta lolor paya mau nganei. Ta irang-rang antikaro posanga eta kemipan mau. Beado ere Yosep yanun ta ini nipu pagiri tar kapipengan. Girti longongan yanun tuawa, ta lolor paya mau pan kapeitau. Be Yosep ini nipu pagir berane. Alongo anunu gawaine. Ega, gita takau-kau giruit aya tulua dadangai. Be mole mau gaulek tulua idai imadir tutui. Begimi lemi tulua tibalil ngan gaulek ta tido laborar ga isuluk tanoai boloma ngan gaulek. Itar kapipe tilongo berane ta tikeo. Ya wanga ot marun kape ngan gai, ta gai adio yau bageme na. Tota itar kapipe lolor paya mau ga paya mau tau ngane. Ngan sa ini nipu pagir ngan yanun tua bedawa. Idio ta yanun pare ta ini nipu pagir itar kapipe berane. Ega, gau anunuk pade ta mole mau nagera ado ga taipo ga gigima sangaul igegea ede tikor air ga tido laborar ga isuluk tanoyai pagau. Yosep ini nipu pan itama toman ngan itar kapipe ngan yanun tuawa. Be itama idaba eita ikeo. Anunu ne marongan. Ewang ga gai ngarat nam ga am kapipe anam akor aemai ta ado laboramai ga isuluk tanoyai pagona. Tota Yosep itar kapipe lolor paya mau nganei. Be itamai matananan posanga tuane. Be ado ere Yosep itar kapipe tilangan tibur ere boloma ngan tuanga Sekem ngan ilonga tibur aya purup kemi-kemi ta ler sip-sip tianean. Ta Israel ikeupan Yosep bedane. Tadim kapipe tilangan tibur ere boloma ngan tuanga Sekem ngan ilonga tibur kemi-kemi ngan gir sip-sip tian purup. Gau nakim yao lapagir. Ta Yosep ikeo. Goibe, gau ganala. Tota Israel ikeupan bedane. Lageram kapipe ga lera sip-sip tima maro kemi maut marongan. Yau geraka kus ta yabalan posanga gai nam pagau. Tota isula Yosep gaila. Yosep itna nitama ngan dubu kape ngan tibur Ebron ta ila iwot ngan tuanga Sekem. Ilalala ngan tibur tuawa. Be yaba ede iwot panta igera mambe ibubu ngan edapta ibeta Ea ilo sawa? Ta Yosep ikeo. Gau na ilo tadi kapipe. Gipti bada ler sip-sip ga tila ngan tiburi sawa. Ya watai pade. Ta yaba tuawa ikeo. Gir titnan tibur tuane. Ta nalongo tikeo ga tilangan tuanga dotan. Tota Yosep inasi itar kapepe ta ila boloma ngan tuanga dotan. Ta igera girti mamaro alwai tede. Girti gera mambe ilalala alwai tede maitne. Be mugai ngan ipa boloma gir. Tirau posonga ngan pamatenga Ta tiposa pol ngan gir bedane. Ega, eba to yanun somi-somi ta inama. Alongo, kemi ngan tarawi gei mate. Ta tatado ipat kai durunga ngan baba eta. Gakus ta takeo ga, masila usaksa kere yanei. Tua bedawa ta tagera yanun tua ini pungan wat iwot marongan. Berube nilongo mambe itar kakakau tiposa tua bedawa. Ta iwanga ibara mulian pagir bageriai. Ta ikeo. Tarawih gay mate mau. Tatarawih gay dudunga ngan yau aya baba kaeko. Ngan tibur mura-mura ngatuane. Betapa ya bunga ni mau.
Ruben ikaro pusanga tuane ngansa iwanga ibara Yosef mulian pagir bagere ta ibara eiga ilwai mulian panitama. Iyo, Yosef iwot pagiritar kapepe ga kusta tiluku ta titil ele pononga mamara etua aya sokonga kemkemiwa. Ga kusta titaro eiga irurunga nganiau aya baba tuawa. Be baba tuawa mamasa. Ga kusta tidio timaro ga tianean. Be mole mau matarirai ta tigera panua yawa ere Ismail arti lalalaga tinam toman ngan ler kamel. Girtit nan tibur Gilead ga tinam ta tiwangga tila isip ngan panua tiwolo ler danga sisir. Ler tulwa tua kamel paoriaiwa iwon ngan bure kemi di bala aya ga danga parengarai war kemi ga ave meri tekea. Be Yuda ikeo pagiritar kapepe ga aya kakakau bedane. Wangga tarawe gai mate, betapa mumulising. Eine karonga tuane ga ilua gita marongan. Alongo, kemingan taro gai dai pagir Ismail bagere, tatiwo gai man ler payang asapayan. Betarawe gai mate mau. Ngansa gita ada kakau ga gita singkelere. Ta Yuda itar kapepe ga aya kakakau tinasi ele posanga. Totagir panua walo artua ler tuanga ipu Midien wa tinama tiwot. Be Yosef pitar kapepe tidara babai ga idai. Ta tido ga idai pagir Ismail tuawa bagedeai. Ta tiwo ngan pat silva sangaul rua. Ta tibara ga ila isip. Idio ta Ruben ilwai mulian babayai. Be ikakrik ngan saigera Yosef mau. Ta ilolo isat ga itaka ele pononga mulian. Ta ilwai ga ila pagir tar kakakau ta ikeo. Ara kakau wewa mau. Ini gana karo maru. Tota tipa mate meme ere tatibara ising tatigasi Yosef ele pononga mamarai ga irurungangan. Tatibara pononga mamarai tua aya sokonga kemi waga ilapan tamar tatikeo. Gai ala ngan tibur ede be aot ngandanga ga waine. Gera kemi, kado natu mele pononga mamarai. Tatamari gera ga iwatai ngan taikeo. Tautonga, ene natu ele pononga mamarai. Karo masilau saksak eta ipaya bungan Yosef ga imate. Tota Yakob ilolo isat kapei ta itaka ele pononga mulian ta ikaro mok lolo isataya. Bearo ga aro itang tangan inat irangrangan taiko busa. Ele gerge warang-ranga ga taine tua ngadawa tilapanta titobangan pamus ngai. Be itin ngan mau ta ikeo. Gau gana tang-tangan ga irang-rangan na mate ta nalapan kan tibur togir panua mate-mate. Tota itama itang kapei tau nganei. Begir panua Midien tuawa tibara Yosef ga ila isip ta tidol ga idai pan marir nga kapei ede ibageai ieda Potipa. Ta iwo ga iman ele payang asapayan. Potipa tua marir nga ede ngan gir panua parau nga ar. Be mariala ngan lumaton maron kapei isipaya. Ot nga mugai chapter 38. Ngan aro tuaiwa Yuda itna nitar kapepe ga aya kakakau ta ila igera iaria ere ieda ira ngan tuanga adulam. Ta idio imaro pan tuaewa. Tuaewa Yuda igera taine ere Kenan aya tua itama ieda sua. Ta iwa ta yono toman nganei. Idio ta yapa ta ipopo gerge waranga ede. Ta Yuda iwa to ieda Idio ga muriai ta yapa pare ta ipopo gerge waranga ede ieda Onan. Gakus ta ipopo gerge waranga ede pare ta iwato ieda Sela. Yuda imamaro ngan tuanga Kesib. Be iada wa ipopo Sela. Yuda ele gerge tidai kapeipe. Ta ibara taine ede ieda Tamar ga iman ele gerge lautabe iada wa. Be Yuda ele gerge lautabe ele karonga payamau tau maron imatai. Ta maron irawei ga imate. Gakus ta Yuda ikeupan Onan bedane. Yau nasi kita alu tuane leda nasinga ta la eno toman ngan tarim kape yarawa. Ta gimiru apapot tarim kape elegerge weta. Toa berawa ta yawa kelere pan tarim kape irangrangan kusmau. Beonan yuatai, wangga ipapot gergeu toni tar kape, gergeu tuawa ga eiton mau. Ta somi wangga gisurwa tieno, ilongyan isul ga itoki ga isuluk tanoyai. An karo ta ipapot itar kape ele gergeu. Ele karong atua wapaya mau tau maron imatai.
tota irawe pare gai mate. Gakus ta Yuda ikeo pan ilawa taine Tamar berane. Yao mana sapena, tota luago mulian tamam ele lumayage. Wanga mure natuk sela ida kapei ta gimirua awai. Yuda ikaro posanga sapayan tua bedawangan sa imataur. Ngan karo ta sela pare imate mambe itar kapeipe. Tota Tamar iluai mulian itama ele lumai ta idio imaro tua ewa. Bemole tere gakus ta Yuda yadawa imate pare. Yadawa tua gergeu taine tonsua. Idio ta Yuda ipasala ele maronga lolo isa taya gakus. Ta ilangan tuanga timnangan geranga girpanua tua tiket tele sip launir. Be iaria ira eba adulamaya ila tuman nganei. Be Tamar ilongo girpanua tikeupan bedane. Ega, lawan patau tene ilangan tuanga timna ngan ket ngele sip launir. Be Tamar igera mambe sela kapeina. Be Yuda ipawai gisurua mau. Tota Tamar itilele danga sisir mok ayata ipamumuli mata ngan malo kakawere. Mambe girtaine eda partika karo. Gakus ta idio imaro eda piawai bolomangan tuanga enaim. Tuanga tuawa yenono rabu ngan eda ilangan tuanga timna. Be Yuda ilalalaga inam ta iari mambe taine eda payangan sa ipamumuli mata. Tota Yuda ilapan tua eda pisalia iwata ikeo. Nam gitarua taino. Be iwata mau mambe taine tuawa ilawa taine. Ta taine ibeta Be au gabara sawa pagau ta gitarua taino. Ta ikeo. Gau ga neabalan lek meme dainga pau eta ga ilat pago. Ta taine tuawa ikeo. Goibe. Be au manta bada danga ita pagau iman kilalangan nam gigi pagau. Tawanggale meme inam iwat pagau gakus. Ini gana balan lem danga ilue mulian. Ta Yuda ikeo. Ini ga nabara sawa pago iman kilalangan ak gigi. Ta ikeo. Ya bada lem toto lalanga tua yuno bageme. Ga am namer toman ngan aya waro tua yuno gagalimiai. Talongian ga inam pagau buah. Tota Yuda ibadagir danga tuawa ga ilapan ta ieno toman ngane. Ta Tamar iapa. Tamarit na nega ilaga kusta itil malo kakawede tua imataiwa. Ta idol mulian ele danga sisir mok aya. Idio ta Yuda ibada meme danga pau edega ida yarea tua yaba adulam aya ibageai. Ta isulai ga ilangan baranga mulian aya namer ga toto lalanga aya tua ibara pantaine. Be ilo taine tua waga mau. Ta ibeta giraranga tua ewa bedane. Taine era paya sira tua imamaro era yawai bolmangan tuanga enaim. Be tikeu pan bedane. Taine ta era paya imamaro nene mo. Tota iluai mulian pan Yuda ta ikeo. Au nagara taine tua mau. Begil pano tuanga yad tikeu ga taine ta era paya imamaro to ewa mau. Ta Yuda ikeo. Goibe, gidanga wa idiopan. Ta ilo pare mau. Ngan karo ta panwa tingi ngan kita. Ega, nanasi tutui lek posanga ta nayabalan meme ga ilapan. Beao ot ngan mau. Iyo taiko tolila ga kusta panwa tipalongo Yuda bedane. Ega lawam taine Tamar rikaro aralata iapa. Ta Yuda ikeo. Abarai gai nam ta tanono ngandingat ga imate. Idio ta tibara Tamar ga iwot. Be ibara girdanga sisir tua iman kilalangan Yuda aya gigi ta ia balan ga ilapan Yuda toman ngan pusanga bedane. Ga wapak panyaba tua ibara danga sisir ga nene pagau. Gera kemi. Namer tua ne toman ngan aya waro ga toto lalalanga aya ne tonsai. Yuda igera ta iwatai ngan ta ikeo. Tutui, be gau nakaro ngapaya mau. Ngan sa napawai toman ngan atuk sela mau. Tota Yuda yuno tuman ngan pare mau. Idio ta Tamari mata boloma ngan pupunga ta tigera mambe gergeu nin ngaboge rua tieno no iapai. Iwa ngai pupogir. Begergeu ere ibage uot. Ta taine papupunga aya ikau ibage ngan waro singsinga ere ta ikeo. Gereu tuaine imuga.
Be mole mau idara ibage ga ilwai mulian. Ta itar kape imuga ga iwot. Ta taine tuawa ikeo. Marongan, ea purususu ga otna. Ta iwato yeda peres. Gakus ta itar kakau iwot. Bewaro sing ya yenono ibage ai. Ta iwato yeda Sera. Otnga mugai chapter 39. Begid Ismail tibara Yosef ga ila Isip. Ta Potipa tua yaba Isip ayawa. Iwolei ga iman ele paya nga sapayan. Potipa marir nga ere ngan gir panwa parau nga ar. Be imariala ngan lumaton maron kape Isip aya. Be maron dewi mamaro toman ngan Yosef ta ikaro ga ele naurata tua ngadawa iwot kemi. Yosef iboko-boko aya maron Isip aya ele lumayai. Ta aya maron igera mambe maron dew imamaro toman ngan Yosef. Ta sawa naurata tua yenono Yosef ibage aiwa. Maron dew ikaro ga iwot kemi. Tuta yaba tua wa ilolo marum ngan Yosef. Ta idole ga iman ele aluagau. Idol Yosef ta imariala ngan ele luma. Ta ele danga sisir tua ngadawa. Ida Yosef ibage ai. Tuta ngan aro tua iwaga ila. Maron dew ikaro kemi tau ngan eaba tua Isip ayawa ga ele panwa. Ngansa Yosef imamaro toman ngan gir. Maron ikaro kemi ngan ele danga tua ngadawa lumayai ga darangai pare. Tuta yaba tua wa idol Yosef ta imariala ngan ele danga tua ngadawa. Ele naurata tua ngadawa ida Yosef ibage ai. Tuta ilolo ede ga ede ngan danga etamau. Imamaro ngan an nga ayayan nga kekelen. Be Yosef ibebe kape ga imata kemi. Idio ga muriai, Yosef aya maron yadawa ingale eita ikeupan berane. Nam kita ruat taeno. Be Yosef ilongo mau, ta ikoli ele posanga berane. Ag maron idol gauta na mariala ngan danga tua ngadane ele lumayai. Tota ilolo ede ga ede ngan danga eta toa gau bagegiai ne mau. Idol yaba eta pade ga imadir ga imuga ngan ele luma tuane mau. Gau kekele gau. Be idagadagan danga eta pagau mau. Yau kekele go ngan sa yau iya dawa. Tota irangrangan nakado-kado nga satuane mau. Wanga nakado bedane eine kado nga paya mau tau dewu matai. Be aro ga aro taine tua wa iparumrum Yosef ngan posanga. Be ilongo mau. Ga yeno tuman ngan mau. Ga irangrangan imamaro taine tua wa imatai mau pare. Be ado ede Yosef idudu nga lumayai ngan karonga ele naurata. Be aba eta pare imamaro mau. Tota taine tua wa igigiran Yosef ele pono nga mamara eta ikeo. Nam kita ruat taeno. Be Yosef ipiri-piri eta itnan ele pono nga mamara ga idio ibage ai. Ta yawa ga iwot ga ila. Be taine tua wa igera mambe itnan ele pono nga mamara ga idio ibage ai ga yawa. Tota ibaba matua ga ila pagir paya nga arang-aranga luma ayata ikeo. Agera. Arok ibara yabat Ibru aya tuane ga inam pagita. Be iwang gagai taine danga uliga-liga. Dunga ga inam pagau ta ikeo ga gairu aeno. Be gau nangangar kape. Be ilongo gau nangangar ta itna nele pono nga mamare ga idio pagau ta yawa ga iwot ka ila. Tota taine tua wa ikisi Yosef ele pono nga mamare ga irang-rangan Yosef aya maron ilwai mulian ga inam ele lumayai. Inama iwot ga kusta iadawa ipalongo ngan karonga tua wa berane. Paya nga Ibru aya tua yao bara ga inam leda lumei. Inam pagau ta iwanga ikaro-karo ngaralangan gau. Be gau nangangar kape. Ta itnan ele pono nga mamarai ga idio pagau. Be yawa ga iwot keila. Iyo Yosef aya maron ilongo iadawa ele ninipunga ngan Yosef ele karonga tua berawa. Ta ilolo bake tau. Ta idole ga idudunga ngan luma panas nga aya. Ngan luma panas nga aya tuawa, tidoldol gir panwa tika karo paya mau ngan maron kape Isip aya. Be ngan luma panas nga aya tuawa, maron dew mamaro toman ngan Yosef. Ta ilolo isat ngane. Ta ikaro ga marir nga ngan luma panas nga aya ilolo marum ngan Yosef. Ta idole ga imariala ngan gir panwa tua ngadawa luma panas nga aya ilole ai. Ta ikeo ga naurata tua ngadawa ngan luma panas nga aya ida Yosef ibage ai.
Madir nga luma panas ngaya imata ilangan danga eta tua Yosep ibageai wa mau. Ngansa maron imamaro tuman ngan eita ikaro ga ele naurata tua ngadawa iwot kemi-kemi.